Hallo, agus fáilte ar gúsaí BBC Alapa. Sé de húnehan didig na seaching éis am héint Ellen go bhí seo cáir go séach gúir na nach is seo hacking riomh. Bí sin atá seúchlaí aine i bheine bhíon bína gemich an gárach acing an rud a séirlim agus gléan na múmain. Aiche tranga ha go bhí acin leis go réite hunne na céiste a han agus sé bhámór na leorichan clonne a han a dú cuideach sa sé sin seo coig crimacin i leorichan clonne. Ig áúh a cóic. I déad cholis ha líomhreacht duna leor de Hungry Caterpillar le Eric Carl i de réich gach minute. Wow, ag ar a bheith céhir, cha hiad leor san trí Harry Potter idir hengacha go látin leis an títal Harry Potter it Philosophy Lapis. Einteach. Ig áibh i trí an an nuigiad fichiid san nuig, thug J.M. Barry scríbhiche Peter Pan, na cáirichan i san Peter Pan ag Hospital Clonne Great Ormond Street an Lunning. Ha seo céalchuig go bhfuil an hospital a féin Ericid, fó gach leabhar agus rud cochéilte di Peter Pan héide dhéich. Hey Gareth, Hook Alice in Wonderland le Lewis Carroll Falkland úre gan achlar a réad Falkland in Oxford, siad na Falkland Mimsy, Chortle agus Jabberwocky. Agus mi geidir ag áibh a hún. Chanílach cógad fachgol sa leabhar ag Dr. Seuss Green Eggs and Ham. Or thuairt an fáil si chrígad nach burig a leabhar a scríoch sa réich ans nach rách cógad fachgol, bhuanaigh Dr. Seuss in Dúlan.